imamo tu malo problema oko sastava tima i sa klupom. Međutim, opet verujem igrači koji istoče na teren da će dati svoj maksimum i da ćemo dati sve od sebe da se vratimo neporaženi iz Kruševca. Napredak igra dosta dobro, atraktivno kao domaćin, daje dosta golova, čvrsto, agresivno, imaju mladu poletnu ekipu. Moramo im parirati u toj trci, u presingu i naravno tražiti šansu da postignemo gol. Ako želite da se vratite sa gostovanja neporaženi, morate postići gol. Sigurno da prija kad se primi plata, ali ja bih uopšte volio da se u Srbiji ne govori oko plate i da li igrači imaju problem oko plate ili nemaju. To je nešto normalno da sleduje, ali dobro, pošto je u Srbiji teška situacija uopšte u privredi, znate kako, onda igrači moraju isto biti fleksibilni i razumni, ali svakako da je prijala plata što se primio u nedelju. Ovaj mi se čini malo brži i agresivniji, jer imaju Dimitrova, Vukomirovića, sve zavisi kako će izaći. Po meni je brži ovaj tim napretka nego u jesenjem delu i agresivniji na sredini terena.